Alhamdulillah, thumma assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatil kiram, salamullahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qala Allah ta'ala: kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: akthiru min dhikri hadhimil ladzat. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna firman tabassawi firman Allah subhanahu wa ta'ala, si makna tagesge suweku kullu nafsin dha'iqatul maut, kemon bernyawa tetap makadessa kamatay. Sikap tangan pangmuti bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akshiru min dhikri hadimil ladzat, pahikahun bi in pangisib bi kamatay. Way sabab nen fin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tadri nafsun mada taksibu gada, wa ma tadri nafsun bi ay aradin tamut. Sabab nen ganiya dengan amban kita bikin hawa barat. Bang ini mau matak sumuhin duk bang intag kita bi bulan kinugul serta ta'abut ajal. Pada Allah subhanahu wa ta'ala nakahan kita bi dinak kita bi maksad dia siyene panabian te bi tiap-tiap dengan amban kita bi nikamate. Menjadi may kapung tinaihan lilla pa rin di abahi makanak subul bujang sibida-bida binaybayan binalnen Yes, men magbaw niya ang kisah amman Sheikh Muhammad Salih Al-Arifi. Dulu sinapot ito ang indadal en guru UN, guru tu si Saudi da'i masyhur in iya sikat iya si pagpasampay agama Allah subhanahu wa ta'ala. Takisah ini kisah ini nen tariwayat iulu si Bukhari sagay ni Arabku kau kekita salah sa iya kantin aja sigan kata pampahamten iene pasalan be iene kahalan manusia si waktu siye demliang lahat pakuburan. Bangkuing ngaing kahalan me manusiain dan buah hadis numian. Sa insyaallah saputte kaam. Kahalan manusia dem kuburin tahati we tebi manggay in iye dem nikmat atau akan banggay dem adab. Dem kahaplesa atau akan dem kabinsanaan. Ini kailum pa inni al-haya al-barzakhiyah. Ini kailum sibden pakuburan. Niya pa ite kailum dunya, niya kailum barzakhiyah, duk kailum ini akhirah. Delu kailum ini. Sita riwayat tu hadis niyaan pa in Sheikh Arifi si waktu ni pa inne pegiin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si jamanne
ni siya magtingko-tingko duk may sahabat ni luune kedehel ang man panambahayang subuh atau kan puas amban sembahyang subuh tinilew magtilew in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinilew ni may sahabat nen pwede o kam may sahabat ko ini tataginet dibuhiin ini tataginet bisa ngemin ubus in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang inakan may sahabat nen tinauyan ni may taginet may sahabat nen sa si waktu sangim niyaan ga magtilaw in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si may sahabat ni mag-init at taginet din sa mismo in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa inni akahante kaam niya tataginet we ku dibuhi tahat we tabi intaginet sinme ka nabi-nabihan dambuan may bayuan wahi tinaturo ni Allah subhanahu wa ta'ala amban hadaratnya hatinen bennal intaginet me ka nabi-nabihanin labi-labinin Nabi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini takite Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawakan takite wa ina taginet na ininin niya tekka si iye due malaikat due tekka si Rasul sallallahu alaihi wasallam inaamul din taginet sarta dinoo lugnuot in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya pinakitehan iye sarta inakahan iye bang ine maghapen si may manusia kasinduen ang man may manusia din pakuburan nuot in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si due malaikat niya si waktu ni siya lumengan-lengan duk malaikat niyaan makakite pinakite dua malaikat niyaan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dambuwa lillah pabak ningko pabak atau akan ningko bu diata kok na ininen batu ini kahanan batu miyaan pinesa-pes sa oe ina ingkok aamiyaan din pakuburan ni pagpes sa ingkok aamiyaan paliring balik in batuin paatras uus pabalik ni isap pinabalik ni isap ingkok miyaan sige kali asalime inantak ni sabay batu miyaan pesa bubul-bul ingkokin mulas sik may utek us balik na isap in batu niya balik na isap iya pa atras pagkas na binatulhatul inkok aamyaan hinantak ni sa batu niya sampai pesa buol inkok membuat manusia niya inu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna sini malaikatin ma hadha ini bayuin pek mau matag yuen fantalaka lumengan siya ga inakahan ng malaikatin mag-ini mo umatag niya manguwi ini sa wawan niya lumengan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng malaikat niya si waktu na isap makadanggal na isap si dambuwa nila pabakbak paintes normal pabak ini kahalan aamyaan niya basi kwe kahantang saw atau kan pesi pinaisi din behene uus ilani behene yung ing sampay abot taingene bang balik na isap yung behene ilarit na isap sa isa ining kahalan ni bang nabuus behene ilarit na isap inulong ne ilarit na rupes siya sa ngipit bang nisap ubus ulong nen
ilarit na isab ilag si doksaumiyaan at pesimiyaan, inain matanin. Us ang bandang kepak na isab sa inisab inkahalan nen, ilarit-larit na isab behenen, ilarit-larit na isab ulong nen, ilarit-larit na isab matanin sa inkahalan aaniyaan. Inuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mag-ini maghapinin, mahada pa innis malaikatin, hoy. Fantalaka lumingnan masing-masing malaikatin serta paturuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uus kay patul Rasul sallallahu alaihi wasallam makakite siye kwe kahantang mangtu si kite kwe style panibu pagbelahan pan-Arab, pagbelahan Tamis. Ini pag hinangan de panlus pinapipanin ustaha iwe khubus pa indi. Ini at-tanur bang si Arab alin ni at-tanur niya diata ne paluasan panas us dewa ning bali input. Ko istelelikum sayem halan ne. Us takita Rasul sallallahu alaihi wasallam karindehan dugme kalillahan dialem ne inkahalan din magkwantang. Allahu Akbar. Magkwantang din pakuhurante. Uus si kahalan sa ien diawa na ien diawa may aamihan eput nuleham. Pag nuleham magpanay manay in karindahan magkwantang niyaan supaya pa inte safe in siye supaya lapas inci ang panpanaslay pag umabot siya si punjung iyene at tanurlay labok siya na ikapong tinaihan labok siya wee sa mabenggaan niya aligtasiin labok siya sige kasi ang kahalan din may ikapong tinaihan sa iyang nandiyan kahalanin ben Rasul sallallahu alaihi wasallam mahada ini ba ini maghapin yun gain akahan mo malaikatin continuous lumingan umabot siya silang buwa lilla niya sapa miyaan kwe ibantuk laha tinin laha iye laha sapa miyaan pinnoe laha ubus lilla miyaan si uwey sapa miyaan ningko duk batu binawa ni si tangan me ubus maglangihan si sapa miyaan ubus patandan na isab ngisuan batu miyaan din behene pagkaisuan na isab batu din behene miyaan palangi na isab pag-ubus na isab palangi balik na isab patandan mangan na isab batu miyaan ubus palangi na isab balik na isab sa hinay kahalan ne mangan batu miyaan dumain batu imagine may batu din kubur din adab may kapung dumain ko ibatu dito si dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hada fantalaqa gainakahan malaikatin lumingan si patuloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makakite in Rasul sallallahu alaihi wasallam sa laat-laat ni tegbes gani niya pala tegbes nin kakite tu si bulak niya ininin ang bantaan niya sika ang paglimit kakite we pinimahanan initrabahunin magano-ano eput magano-ano eput di mag-aring sa arin si eput pinimahada ini pa iniyuin pantalaka lumingnan ni ita susallah sa lukong malaikatin ilim tagi nandiyan pagsakay umabot si rawda si may garden umabot di niya lain may kamakanakan us niya takita we ini hajj amin hajj tindig nin gak takita ini koknen hawa
garden niya an hawapin kakayunin ne linden ne diawanin sa diawa me ka garden niya an me kamakanakan wildan sambatan ararin ne kamakanakan ne makanan ubus niya lilla ko bahi ini ko hajja ini ga takilala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinisingin niya an ga ina kale malaikatin us pasuno ni sab silas maka kita si bustan ni kakabun-kabunan si kakabun-kabunan niya la ikasar astana pende malayuhin mansion sambatan ni bahasahin dialem niyaan may manusia pemantiko bang sine peme malaikatin pit ko pasong le panaikyo salta ilukahan ni siwe aagyarin niya pagpalugay na sallallahu alaihi wasallam ilukahan siya takita Rasul sallallahu alaihi wasallam dialim astana niyaan sine iyene me magdangkepak dangkepak baran na ininen sa phap na takita we no to si dunya ininen dangkepak ini salat laat takita we dewi tu si bulak dunya ini imagine pe bini ko bang sainge istaya nele ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si malaikat ini depende UN gaya nakahan sampai ini akahan bisa kubang intag sab si akuhin pa inna insya Allah kau yang sabiru ini tapaham ko ang banda kisah si Quraisy niya arifi baik malaikatin oke Rasulullah ini takita we no dem astana UN magdangke pak UN ini si manusia mati in kahalan din pag-ibadat din pagmaksiat Allah subhanahu wa ta'ala tin magdangke pak insi pwede yan takali adapun pa inne ini tagla takita we tebi ini pa inne lella hinantak tuk batu bubul-bubul kok nen us pagpine bubul kok nen pasuhutin batuhin pagpine sa pagkasinato kok din binubul na isa buhay batu niyaan pagpine sa pagkasato binubul na isa sa inikahalan nen ini pa inne manusia naudhu billahi min dhalik wa maibukun ini lella sinongan si iya in Qur'anin dinaat binebegan sumaguwa aga binebegan we ini Allahu Akbar lella abahi maka nagsinongan Qur'anin si iya sumaguwa aga binebegan we ini duk iyene manusia lella rende iyene tuli hajja si waktu ne takalwe de inene sambahayang farduin Allahu Akbar tuli hajja bang takalene bangin tuli hajja bang takalene lingan iyene me maglilinganin kanambahayang paharap si Allah subhanahu wa ta'ala we ayin tainat takok nilay pegya ilai pangindanin ilai ini magkaru mamuumatulihin Allahu Akbar na'udhu billahi min dhalik amban ini kemungkinan ihan nasihat ibu abukun mula-mula singin hawa baranku si kadue pa innu alaikatin oh ya Rasulullah si ya takita we tebi si kadue diaan ini pa inne lella ilarit-larit behenen ilarit-larit hulungnen ilarit-larit matanin kawat ini kawat akhirat ini manusia nahinang kaputingan sarta in kaputingan ni UN munsenap si kemon alam kuin kahalan ni munsenap si kahalan si kaalam-alaman si lahat ng lahat muting iye kuingge ini ko may upama si may internet si may Facebook si may intag-intag ne pa inte sinulat to ne puting samiaan bu puting
ubus umabot ini story na ini sipit jula langit dang kepak awa ini siksa ni kapung tinaihan ni manusia iin. Allahu Akbar. Ilaksi beheten jineret keret beheten mayan kewa keret behenen tawa punglu sa inginente bantuk den la si ellew diarin pakuburan ni naudzubillah min dzalik. Sikatellu takite Rasul sallallahu alaihi wasallam yene me kalillahan me karendehan yene inebutan ang bandiawa de usbakwit si manay kubus geysen tapatahala lawo setiap api abut niaan yen hepsi me manusia lella parende magjizina yen si me manusia magkeddew magzina naudzubillah min dzalik. Yene si kanillahan ngasek sinsim bu dumaing sinsim de demikian me karendehan yene ngasek pinaasek kwede in kamaharodi kaandeng si dumaing tagdapuk ne lellaruk dende magjizina i kahalan dendem kubur de ien me kapung tinaihan. Si kaampat iene lela maglangihan ubus patandan imangan batu ngisoan batu dem kubur ada maglangihan us patandan me isab manganan dine us patandan maglangihan isab dem laha ini hinang ni ini hinang aien iene mangan riba bene tapi kan sini mangan riba mangan anak sin mangan interes sandaan lahing mangan interes bodega kuing gene ente bang mangan sin kurapan. Allahu Akbar. Ikahalan din may kapung tinaihan si kubul besekteri pasuno takita Rasul sallallahu alaihi wasallam yene lella salat laat ni degbes ni ma mag-ano ebut trabaho ni pa inne tunggu yene abinar ka jahannamin inne balatun kita siyene takite wa Rasul sallallahu alaihi wasallam me kamakanakan diawa garden dukine della ko hejjine takiga Rasul sallallahu alaihi wasallam bin me malaikatin yene bi'in Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Ibrahim Abul Anbiya sama mereka nabi-nabihan us me kaanakan yene sibihing ne yene me makanat mate si waktu kadiki-diki idepe insiele mate dem ka Islam. Alhamdulillah ne manusia mate ini kamatayan anak si waktu kadiki-diki dumagiin bala si kawis isebut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala we mate anak nun ka Islam sarta napaat kau si elyo kiamat. Hati ini inisial ke Islam. Banyak sahabat ini Rasulullah sampai ke pain me anak Kristiani wen bang pain me mate si waktu diki gak pesi akil balik pain me mate dem ke Islam. Awe ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mate si dem ke Islam. Kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi kemun inanat ala al-fitra di agama Islam sumahuwa ina amma din hinang sa Yahudi ina amma din hinang sa Nasrani ina amma din hinang si Majusi sumahuwa iddo ti punto hinan si ininin pasape teradali ko ito may kapung tinaihan anak din beesed dewi pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala Islam
Sumawa kahigkan amban ni madagto pinatalaw in anak din amban ka Islam. Allahu Akbar. Kung ingin ay kapong tinaihan, takita tuwe mata ko sila tebi. Inaanin mastura apu-apu. Buwa may ibukon si waktu kumelibohe biya ta motor. Ini kahalan anak nin. Pinamay jore tuwe ni kapong tinayin pinakite me indabayok nin. Allahu Akbar. Iyan may kapungkin makaito ko pangadjian si saung-saung nga tesep ko saung-saung iyan sampay traffic light si atag alano magparin may makanakin kalau katakan tiri sa belahin meli ko buhay dita motor magtuibwa buko niya Allah we itu ga tasayo ina buwa ina itu pinakitihan indabayo anak nen iya mastura ya aku Allahu Akbar ga iya makabatik lipal we bahasa sikat anak ni Mang Majorin. Gak katawahan dengan utangnya si Elio kiamat. Gak katawahan ni mautangnya paling api neraka jahannam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O kang may beriman tuju Allah. O kau mastura. O kau 40 days, o kau 3 days. Awinan anak nun. Dumain sa lubos. Awinan anak nun amarapi neraka jahannam. Dumain layapan no anak no paling api neraka jahannam. Allahu Akbar. Si sambuangga amma nen haji ina nen haji anak nen model pinagpayaman we me mahajjana ine pa inde misinteract alin nen term hajja mag model anak nen pinagpayaman ine mahajjana anak asu anak apa haji anak yabu haji cuma gua mereka pun tidak ini menghapenin hadirin kita menambil agama mismu Allah subhanahu wa ta'ala binapanjari dawe ni agama Islam si Facebook hadja mereka pun tinaihan anak iyakan magsando-sando pinaposo ini pagtanin Allahu Akbar okay anak iyakan pinaposo ini pagtanin magsando-sando bagaimana Facebook andu pahamon pabang ini Facebookin maknanin Allahu Akbar. Ini kusumape nasallallahu makutim si Allah subhanahu wa ta'ala bangpain kataufikan may pungtinihan tabi karindihanin labi-labi nin ako mamisari si kapungtinayan ko bangpain ako makatabang ko ilo dunya labi ng ilo akhirat sila si waktu si kalas ni takite wa Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta ini may kahalan manusia magdangkepak dialim astana kung kasapot ay kung sini si panagdaan ini si may manusia muli tujuh hadar Allah subhanahu wa ta'ala magsagit in kalaatan din kahapan din us pinagtangke pag si Allah subhanahu wa ta'ala laat isab do atinin si LNP ini adab ini na sewon bidumain pa in adab akhirat adab kubur PIN amban ni adab kubur ini may mungkalunin tinukul kewe ni tinukul kilahap amamatain dim kubul kemon makhluk makakali kilahap amamatain dim adab dim malaikatnya dim adab Allah subhanahu wa ta'ala sa di makakali dua makhluk do ini jin do manusia inaman ni adab kubur may kapong tinaihan kuing gini ente pin Allah subhanahu wa ta'ala wal adabul akhirati ashaddu wa abqa kantunin in adab sin ellew akhirat maka landuk tak in adab din kubur in kahalan manusia ini kuing gini ente okeo nganyaya okeo magjizina okeo mag-anaksin okeo tuli hadjam man sambahayang okeo magpakiti auratno okeo magbanlay-banlay kuing gini ente si ellew akhirat na kapung tinaihan di adab Allah subhanahu wa ta'ala iyan na ikapong tinaihan. Imagine, tabiwa ente, takis sawe ko sa ngiminin, gaamin kapag niya talaga ko sa si waktu, takaloy ko magbaahute niyaan, baya ko makabahagi si kaan na kapong tinaihan ko. Mula-mula ako ginhawabaran ko, bang patik ka di ang magriso-riso mag-ibadat, bang patik ka di alam ba yung pag-iman kun, hangkan na yung pagpaisit, sa pagpaisit, bang yen ang alam yung pag-iman tindi, yen pariharan kamate pamulit din tuju Allah subhanahu wa ta'ala fal mautu syuhnatul iman
iyen ingkamat pangesep sin kamatay ininin charger pamakesek sin pamarat saya dari puas billahi may kabung tinaihan bangya lai kulang kisah kuli magmaap tugmako kampunan si Allah subhanahu wa ta'ala bangya lai maglabi sarta sumape uus pangkal si pamakalevi in ako lega ako magniat mapektian kam si bisara sumaruwa iyene nambaran ko kita bikemon nambaran kita bi pangatian tebi ini masaki ininin supaya rupain isap tares sawe tebi tu besi dunya ini pain itu besi dunya tatari newe tebi bahab pegge si el kiamat yaum la yanfa'un nadam si el kiamat jadi magmumpat in pagsusunin may kapung tinaihan si Allah subhanahu wa ta'ala bigay puas ni manjan may kapung tinaihan kisah kalau lupain kita yang makaiddo faedah man nagsaien ini ilmi be istihdar ilmi si waktu kita song mahinang ini ilmi be sebdevi ini kahalan dan raw akhiratin sa din kumulin daw tais sa berbuat matatoe ina ako mismo magpainin si waktu ko diki ilu tesep ko menasihat ang banya painne oto yel ko painne lenno pa inne sarun lenno rep sabihin gel ko pa inne tinale wang si ilo akhirat hekkaru inadabin hekkaru siniksain sa si elo be padian penne pakubulan dendangan di kita pa inne siniksain iene pangaji teddo umman ina aku mang pa in sabina teddo matatto etenbi iene tabang tebi sarta in kitebi demrida Allah subhanahu wa ta'ala kemon wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.